8 марта. Ины удыр классо хухюте ажал худылмари ехте баебам. Мунодыр мартын нэмін хынырнуды хендер. Бухетылхын хынырнуд ины удыр хендерлыдык юм. Таанадеш жиныр мунодыр хендерлыдык пшу. Жинырте амаршалгын бышыгуды бышые. Гыжы бакшын хылет хамтара худылдажы абahın хэйхын зурагуты открыткануды тараба. Тиге дюнгыжы бышыхые хамтара хылсыбы хоракшы бухын орынго ханыл хусылые дорытхабы. Тыды ханыл хусылнуды турун сархын дейрі бышет, одан открыткануд дейрі ғойор болғыжы бышыбыд. Хукшын эжи хынырнуды хендер ортани амаршалынып, ажалда амжалтаты туйлыжы, сол жарғылты ябықайтны хусынып, гыжы эрхим хоракшы эрхыты хубун бышып.